Yamwachi BM Samu akwa Badwam TV Badwam so yada apostle Dr. Nita Kutegwase eni nkwanshan sama odi abreye de edu so no kase nsama obetie wo mu bi ni wo hene de atudwa kire mu sene galamse ne se ye mabuno no pa nti no emra so wo sempenfo de online esi fomo sansem we ne nsem bebre na no pay yede bro sa Adom TV Badwam kase a wo share live on Facebook / Adom TV Extra Go TV 119 DSTV 280 ko YouTuber search Adom TV Tube ne kwa adomonline.com semi ne sembebre wo ho medi afia amankwa tamaklo afia ni die mientin sem ne chemo aboso hene ya wo Prisia Huni Valley mensi mu wo Western Region enanana kasa kire se enedie galamse no aginsemu kra ne chichu wo mabunu no FM wo community nti Ebraso se was empedifo DNA si ho ne kasetia bibi ti de wi tramo red dam nyamani na kodo ho anana nom no ye empede dam zaman be kodo wo ekuru ha nti gangwede aban abade onpegalam se na dam zaman so ye empede ba se ye man de yes ye mhwehwon ye so so wondo gangwe ho nti yesre ministers Interior Minister, Land Minister, we na one boy him. Oba ahima wo aboso ene nananom aheman empenifo a womonso ne Adom News nsentwofo atwetwe nkomo no omonso de nsem atudwa efa enkwada edaachi ho aboso kuru sisi a nam chamo ne drugs na ade ntino amakuri mema ba ne men ketesi a ewo mu no in fact aya na eni enyan nti ebetoto asre eye kalamse ne drugs ne ade nti ama tinye pregnancy ne ade no edoso pa ukrum ha yetwaso dia na Ghana National Association of Teachers and so na ekasei se baby galamse no ekukura koduro men nam so mpo yahwe yadehye nwotwe no was a by declare state of emergency. Now, young Hokwan Befosoa, a betram ya bre galamse no a dear walk one bebre so Chochuni de manati ku Thomas Tanko Musa and Ekase. Yankoti asem de Sena Midi can kaya. Baby Pempensua ya babe dui, say a catcher galamse say. Ni wedino. A ye, ain't it? As I say, baby, you do no. Say a dandan nyoma no state of emergency na e dia ba the state of emergency ba won a bechu bia no e do court say aban the court if I you guilty quickly na ya jail samre no e say sa nyoma we nyina samre obi ko galamse kra na okochi no na ye jail na o memu nyina bebo se mama e ma ye ntwen e ma we so embe juju eme kwata fom nsam behiem bi ma galansem su emfa ne nsam behiem bi no galamse ase ye nigye galamse ama ye ni nyina tan nisu ye ni nyina tan nisu galamse amande ye maamefo anas eyirenom endom nyina da ne kunafo. How can 8 women in a day eyirenom the omonyina dane ekunafo galamse inde wama ema omadane ejanka ebanis yenuane se na me enti se nyumani galamse ejiji nyina yebehwe galamse amana guso akoso esa nyumai se bebi galamse akwakodu no se kache galamse se galamse ya bro bebi yedu no ye ma wonko enebim di wedi no di kobadi aka na de ye di ya honden media yetumi nyina bebo ho ban megidisi se mampanyi sa de we a ebeye nkaye ama sa nipa wotwe a sebi tafrache uma wu ye ke betumi aye benuma ba be nkaye e de ama wo nti mampanyi enimani me ye emfa osi enye oyo wasara hosama abebo my Ghana nene na watch pepe nti no Ghana mampani John Dramani Mahama se ne ye twafoto bi na ye de abo enkwada ejanum ejawachi. We all know he was a very devout Muslim.
Anytime I called him and he didn't pick the phone, I didn't bother because I look at the time and I realize he'll be in the mosque praying. As soon as he comes out of the mosque, he calls me. And the first question I ask, have you finished praying? He said, oh yes, Mr. President. And so I believe that Allah will have mercy on him. Must be successful in their memory so that their deaths would not have been in vain. It's a difficult calamity because if you look at all those who died, they were at the prime of their lives and had so much responsibility. Children still in school, and some even with infants as young as 2 months. The pilot's child he has a child 2 months old. And these responsibilities are what we have to take up. Kane First Lady Nana Konedu Ajima Rollins and so Nadim Shuring akoto ho yen kaidu mama ebusia nwotwe a ene woto nananom ansedi. Kane First Lady Nana Konedu Ajima Rollins edin hwin akoto eye Jubilee House enim ediama eye asofo minu ene empenifo ensia a womoto nananom wonsiedo ewo helicopter mu nanoda enye onu nkuto no koyo neba Kimati Ajima Rollins eka ho bi ni special aid ene administrative manager Mildred Anan Bentel womusu din hwin bi eguo. Kane First Lady Emma abusuani yako aban no ene Ghana fo nyina wode apai a womo anti asemde nano August busumi etoso ensia afiwe mu a wochira womo wei eyade ya pa wasan ede yako akoma eye officers ene ememua a womo Ghana Armed Forces a womo ena womo hwere womo eyonko ene womo enua abra na womo kodi djuma ede ama oman no. Adom TV Badwam kase na oguso ehwe na mpanifo a wormo edi Ghana Catholic Bishops animu akọ Dr. Badwam ebusua ho de yakọ eni arechichen semakọ akọma wormo bremu odin Director of Governance, Justice, Peace at Ghana Catholic Bishops Conference Reverend Father Michael Kweku one ni Adom kase edi nkomwe. We si wo manim de dapen kura wa besinarani me ntwa kohwa nyambo a echina no be dapen ko pepepe yeti asam ya wa osi the helicopter nyi hien omanimu mpanyimfu bi na wo tukwan wako financial ase na akwenshi otdem esi we sin Catholic Bishops Conference we kan actual krata amanen na otwaso de wo bana wo besre ebusua wa homa hyehyew na won wra hon ode ye ben hon na enyon bedin komo na ye hyehye won wra na enyon bompai nti inde na empanyimfo Catholic Bishops Conference wotu empanyimfo bi de won bra na won besra ebusua kunafo na maame nti edoma wotu won de won bra na sofu penyina owo enkranha Most Reverend Bonaventure Kofi Archbishop na odi henbano no onye ne offending bishop so auxiliary bishop Anthony Asare nye Secretary General of the Bishops Conference very Reverend Clement Ejay nye asofo enkaya waka ho wobeya wonye ebusiafo nye obobom pay na wachichi wonwe na wobon nke so da nyam yadma yawda enyubere asono Roma asono beye esom zama Honorable Omanibo ama na onye Peter Nala nye enuanum kan hina won so wohwe won kwan wa kwanhye nim nti ye beya na ya manzenyin Oba pani afia sapon na Konedu yado otoso miensa sante hema na wonya no baabi ekro no ne baba yiwa baako ne wodi ne maame ho adansi onye oba tan keke de ma ne ma anane yefunu mu ma ne mu bibia ho nsem eni maame no oye batan bia oye batan a owa badaye owotema ma wonu aba bia ne yam sosoro ye nkrofo hunumma no wagigi na tena de fie ho ukaka che nse nana enkore ya wagi ya tan fie hui asamba ho we de wosi asamba na eba de bebe bia mehwe bi mesena na eba mfra mi o wosi ya me mfro usika na beba me ma mi hu a yiso wosisa e de man nkrofo ma no
ewie we ma obi anopa sika wa ma obi anwumene sika na wa ma obi anadwosu sika na me ma me die me kasa me ka ne ho asem a de ye ma me no nyina koja ya ka ba akopɛ anka na ye ni da so asa aka ye ni no ɛna fofi anto ata ono so so agya ye hokoi entina na de ye ma ya ye ti hoi ye ka se ka na na ho asem a ade be kyen ye nkrofo hunu ma no de ye ma no odi wo machi aha ne Jericho na na bekwa akogyawo this asem anto na na abo aboso no odi wachi asem bia ade ba to na na anim na na be ya ama ne papa yo na ne do nipa de ade mu nye obia wonu this wa manenche ba nenche ya obeya ama and I make a say the addition be 1,500 and alpha master crafts persons and SMEs emu entity and san nyuma hodo na ye do one more afemu enumpo no sa ni 1,500 no ona asabi wadi dem so eka ho bia ene omakwaji nimde free Design and Technology Institute eho ebra wo so enya mo free Mastercard Foundation. Yemfa ne se omo wie se oye nsa na adwuma ye ni na se otimi ye akonwa ana se otimi eye any metal work bia obi hu se o pay attention to finishing no quantity no na eye omo din pa afenso ye hu se dodo na ye adwuma omo nya sika pe no mo di omo anum but precision quality abo omo hu se adwuma esika edanso ewo ankrankran esika mu nti omunya sika bia nso awo so mu sie bi ema adwuma no owieye osan ekire se sa adwuma di a wonum adi ebeboa pa ama etwene ya na da wonum oye nnwuma kese ne nnwuma nketu antam wono umatumi ama emu ago ye betni aka se dudo nanso abehu infasodi a ewon hu se yen treat ye customers ye ya behu se competition wo market no mu pa nti akweti se one treat two customer here obi abedwane agyawo wen ade no but sisi ano ma hu say wo say ekra nkrofo we yie say den kabe ya omukwa ombesa ba nti enu so eyemfasodi kese pa ewo precision quality model a yedi ama omuno yet was so dear na make say eyade say Malcolm Ghana one more Malcolm Care Foundation the medical equipment and as refrigerators Eson 25 and akọ apomden atena ya hodo bi e wo my Ghana. Yeah, donation of healthcare refrigerators to hospitals. You feel that one here, the refrigerators in was by ejuma. Refrigerators in here for moja nyimpa watching was to be save lives. Inti is here or no na endure. Na yazima hospitals was by ejuma. Public Relations Officer Emma Kolibu Aban Ayaresabia Mustafa Salifu edit to just say donations where near every Malcolm it has come at the right time and then it's going to help us in preserving blood and other essential medicines that we give to patients, and then we want to thank them so much for this donation. And then we also wish to call on other corporate bodies to emulate the good example of Malcolm. Malcolm is proving to be a worthy citizen, corporate citizens of the country. And this is not the first time I donation every ho. Maminya no so na Adom TV Badwam kase na hanebema kwan na ye de si ye da semre ne adaje a wode ma ye da se pa twen ye mbiem ye nche na ye mfa da ubon krata ne Adom online stories no ento so